Watse jaar is jy gebore? 2011. Watse jaar is jy gebore? 2008. Watse jaar is jy gebore? 19. Watse jaar is jy gebore? 2009. Watse jaar is jy gebore? 2003. Watse jaar is jy gebore? 2000. Hey Sean, Was daai assist? what year were you born? 19. Christ is my firm foundation. What year were you born? 2011. Watse jaar is jy gebore? 2008. Watse jaar is jy gebore? 2010. Watse jaar is jy gebore? 2012. Watse jaar is jy gebore? 2000. Watse jaar is jy gebore? How many times you gonna ask that Watse question? jaar is jy gebore, Sean? 19. Is jy gebore? 2002. Watse jaar is jy gebore? 2011. Watse jaar is jy gebore? 2003. Sean, what year were you born? Please stop. Watse jaar is jy gebore? You don't need to know that. Sean, watse jaar is jy information. gebore? You don't need to know. Watse that jaar is jy information. gebore, Sean? I'm not gonna give you Sean, the satisfaction. watse jaar is jy gebore? Watse jaar is jy gebore? Just give me one last time. 19.